Kathashe mwanya muno ntuba kona kanya gakwatana abatu kindeto cietu cia weru thaa mwanja honibetwa wini wa kinyero tukiambiriria ni ati ya kuroba njuri ncheke kumantere cie gembe ibeyete amwe na kuria Meru tieriba kuwata mbarwo gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia Nkuluki yekete miario jora wari gavana wa baile kaunti ya Meru ati ntere cie gembe kaikaita koga kwithira betongeria kaunti ya Meru kaitene kawiboretie Peter Munya na Mithika Linturi kurumira siasa cie guru na kurekana na siasa cia nanthi. Mumiru ugire mukuru akarite gatinene kamuti nona gakuraja Nkuluki ya moiji ari gasaurine nabo bari akuruba igembe bario banjuri ncheke na bangi nibonete kuraja ate Meru ikagira mono iri utongerie ne bwanga Gavana Isaac Mutumanto Ethingia na bariuga kuri na bata watu mbaru kinyakithurano ikijite tontu kinyari norio igitaria igembe nyume imenti na tigania kwithira kwari na giti kia ungavana kera ndene Meru atongoria bangi tuina mari athatu na ikankwenda cokeria tuina imenti yonthe wa tene regioni tuina tiania regioni tuina Embe regioni kule antu ba kai nontu te antu ba Meru bakuwa bate kwibwa ba were tue rira muntu makumembe araire ngabano Meru na tukemenya imenti regioni imenti na ngabana maitayele regioni yengi ya tiania ira ina munyoro tongoretie nikatukua eitare Embe kinyaro nontu ipatio Meru nontu ni Embe regioni to support tuenda tole antu ba Meru community tole county ya Meru imenti tiania to support mutuma nikendomba omba kudeliver bura awire na yaya endene madwani yake nontu muntu mwithi na nchoke mbue ibo yake ikiraito murungi nontu kiraito murungi vision yake ni tambali kuwa eitare neto onge Embe mukono nontu ile onge te kabila inge cionde regioni inge mukono batue tukenda kutharanira kana kuura mwana wetu urite ni thai twimucokaria nkatho muno nontu Meru nirakirire twina itara miaka iri tutura kumatuka na kilele gitikuthira na ningi batu tutura kwa waandi cio rongo cia TV na ni maendeleo tio tukuona na morongo ya kwirwanga muntu nathithetie lakini utigwo bwitha buthithetwe katucokeria gaita kai mutuma reverend nontu bangwira aritite nawe Peter Gatiraumunya na Mithika Linturi berigiri kuromba giti kiu kia ungavana untu na bubombi kureta nsabasabano inene gatigati kao na gutuma kinya mutuma rugendo rwawe rukagitarua kurubaba bari beribete siasa ni cia kindi cia itebi nene tontu bari thau Meru ibatigire mutuma amitume itare itunge mutuma nontu nentuko inkai sanoya na 2027 katukuria siasa betu ba Meru baraba ange bakwenda kuromba ite mwanya muno twina antu bakinyite kuraya twawirwo muno antu ba Meru baromba ite binene yonto Munya na ara ke thirikari nene baina ke kuromba ite kia president kana kia munini wa president Mithika Linturi na kinyite kiwango kiu omba kuromba ite kia president kana nyumwera ke thirikari nene
na mutuma nare konwe anachiacha batienda ngwebwa na ginya mwana chiacha bokabwithia barabara ya itenero atura Nairobi mwana chiacha atemiona atimisie ende tolelie ni mutuma antu ba Meru ni boreke kwiro mutuma ni mwembe na tiania nio kireito na munya nwetu na ni mwana wetu aitu mwendete ri twamuthurire ni twamwere kura na waitari ingi nero nuntu wamba kwithurwa ndikeyite kuthukia twacha kanya kendembe acha kanya tugetiania kuona kanya batu embe itu kwenda tiani itu kwenda menti nende ni twawe kanya ketekike mutuma 2027 tote kwaria area riri raigene 2027 tukwenda tike mutuma twithari kuo nikenda tutho tulelia ngweke yenderwa kinya mwembe abwithia. Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe, kaunti ya Meru. Mwandiki kĩngwatanĩro ya arimũ kaunti-inĩ ya Meru ya Nat Caxton Miungi nokĩte bĩũria kumanene mĩario ya mũtali mathabu ya thirikari arere ya kwithula atĩ kĩgĩna ya skuru ya kĩo kĩa capitation kĩarekereirwo gĩ skuru ĩtĩo kana wenda na mũgambo ya Chomba Ghost Schools ariwana atĩ aungumania bobombĩkia kwithira bogĩta mbere kaita kara kwĩna skuru nyingĩ itewi Chomba kana chiromeretwo mathĩna nkabo ya kĩmbecha. In general, rĩrĩa augire thirikari gĩ capitation nĩbwĩri kwĩthĩa ĩtũmĩte under 17 billion mĩanke nethiri na kĩ mĩanke gwĩ nethire under 17 billion thirikari etigirwo na mbeca iu na tũtige ketha netigirwo nacio kana baitire yare wanjirengi nontu bwetu kĩu ĩtũkũria aciari betu rĩrĩa baigua cukuru ĩkiuga ĩnera andũ thirikari tetumete mbeca capitation ibamenye principals na teachers bakwaria bwama nontu nande manto yonthe jararirwe Ghost schools igatumirwa mbeca ikona mbeca ende skuru ya maira jikothomithwana watukeite kuona mbeca thirikari irithira tukaigwa headmaster kana principal ukaigwa kumisprate mbeca twithikira tukaigwa kubutwa thirikari ni thingate baba gwikia mbeca uke Ghost schools na bakari wa mbeca kinya bongo tukwenda kuigwa kuri antu bathitangi te mara ukaigwa sukuru eto na mbeca nonto tutoyete marito ndene enemies sukuru Ghost inemies ile kubatonyetie koyo tukwenda kuria thirikari mututhikirie wamba bravo kwa boke thirikari ne ende ba nonto muntu na kujiangura yi akagera sukuru akagwa ne sukuru jiena marando ne sukuru itukorea mbeca ne sukuru inenkeri mbeca jiarega utumira lakini mbeca owara kaumone kongwa iboba misa protite mbeca neto kwenda kuria thirikari anene ba ministry bau batuma mbeca ndene maskuru na batuika bakuria batutumbare ne skuru itukuria ndo bachunguzwe nikenda batuika ansarabo kiri thirikari na batuike kinya ansarabo kiri anabara batete skuru nontu baregete kunenkerwa mbeca ngucoka nkauga atiri oni ta Caxton Miungi kira gituma mbuga nkwenda gitiga seneta ndene Meru nontu mantu ya jonthe jaja kwitha jakarikana ara uria itukuona kinya baraba ikubate kumba kuthingatira utura barara batwirite mbeca ire inajieta na mantu ya concern national government na ikyo nkura aciari na antu ba Kenya bonthe manontu gutwe uretwa mwarimu uretwa utotera mwana kwa bonthe na aciari na itukuinyirika nkwenda kuboria atiri rira Miungi kwenda gitiga seneta ndene Meru please na consider bwega ma nontu gakwenda utegera mantu jau inkwenda kuga kaire atiri antu betu nontu oni ndirungamana kia magia PNU ba oni thiurukite ground na ando tegera ground ndathikire ground ndaigua antu ba Meru bainge barenda kwethera bena Matiang'i ari president na kinya ndiongera yatirire ira kia magia PNU kia bangite kuthiuruka na rugendo rwatira nontu bwa maandamano yajareo na toga tutikwenda kuthiuruka kinyana ndi wananchi bakuria atiri bakathiuruka rikairi itukwenda bwira mantu ya kubangwa na ya bangwa bukathiuruka ni kwenda bukamenya tukabunenkerwa gintu kira gikienu nontu bwetu mkeu twenda bwira mukae macho kale ni ritho nikenda tukomba kwenya na tubunenkere gintu kia bukwenda atongeria benu
babangite mantu jau na twathirukania na Matiang'i twathirukania na Munya na kinya ningwa ndiona antu baba uromba kura bia MP na bau bangi na bo tukomba kubwereza bwega macinani nuntu tuthikirite ground. Tugita mbere ni ati komiti ya kithomo Synod ya Gembe ni uritia watili mbaroba kithomo kumanteri kuyanjira chao kiria kithomo na boi kumane na makarika ya maingi ya na kwithira bagita skuru yarayonekete kuingia nteri ana baba inge kwithira bagio kuma biashara cia mira wa mwena na bare banini kugeu na bangi kwithira bakiorwa bai banini wetu eyweni twilebe kenda twariria mantu akithomo to save our generation nonto bakwithirwa amugana agwantu bara bathomete na bara bakuthoma antere ino cia Gembe no akuthina mbe na kunyia ontugu ikio ononto kamiti ya kithomo ya kanisa ya MCK ya Gembe Synod ikuga ibwega antu bonde bakarende guru na baranirie buntu obura bakuthina mbe na utethia amwano wa mweje na amwano wa mwari mantu ni mege kithomo. Please karibuni tuwatanire twarie mantu akithomo tukirie kithomo ndene ya Mungu uyu etu ywa Igembe nikenda inya tutumba kuria rugairu rwega rwa nthiguru yetu ya Kenya no tukoitau ukethira batwi tutithwa twina antu banene bo twakilisa thirikari-ine tutithwa twina antu banene bakuyukia nombi from the thirikari rugairu runene ndene nthiguru iji ruria muciari omba gutigira mwana ikithomo tontu miunda itite kinyiaga muno ni tukurire kinya twana twa twiji tontu turite mantu ja maingi kithomo kia utuma muntu amenya ewa bila mwathani Murungu amwete na abitumira nikenda atura maisha ya mea na ya moyo ndene ya nthigi ana baba ingi muno bara bauririte thakene bara baurite nontu bwa kwithira bara baingi batina muntu okumenyera kwou itukwenda aciari betu bara bonthe bakonie kithomo na bara bari na skuru ibaombe kuia ntugu iwe tariki 19 nikenda beye baibwe urakana gakurua na njira injega kumira kithomo kira mwathani atwete na kira kitumite tukura na njira yagirite bathuranite kiatho gia kithomo ntugu ya Jumamosi bariuga ibonete mwana wa mweje na mwana wa mwari banjiritie guteja cukuru igita na gwatwikikana kinya ntugu ciaro gutire na nto bathomo ntere-ino twi kanisa twina concern nene nontu bwa drop out ireri ku nontu bwa drop out nene re kuonekana ndene ya schools cietu na itukuona future yetu ikia affected muno tukarea ku address thina yu mapema na ibo nto twi kanisa tukuibwa twina njukumu nene kenda twita antu betu tubariria na tubera umuhimu bwa kithomo ni kenda tumba save community yetu kuma ki kuria rugairura mwathani atwete ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ndene ya community yetu tuti euro muno mantu na kithomo no ntukia kuelia kiri professionals mwanya kwina o ukwita ukethira antu bakai muno na kwikyo gitumite kanisa ya Methodist yukia njukumu iyi nikenda twa sensitize community yetu mantu ya kuthomethia twina utonga bura mwathani atwete tubutumire nikenda twabutumira positively kuthomethia na betu bareke oeta biachare ne weba banake na bareke weta mantu ne ya kurwa baiba nini yethire yina ana bakurite kithomo barekane na mira barekane kurwa mapema na bareke kwithira bagitonya mantu ne yateagirite kuma Gembe North Betanclas Chabare Kathashe mwanya muno kiwe Nicholas Chabari na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kurai tucokirete na ndeto nkuluki Je,
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Moxi Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobici yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma njuma toto mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Watu magabi ishumbi isibili twinsa wafikisa sizungulunkulu kuja zulu safike sathi kusalwa embu wahlangana mehlo kanganga basi inkosi yobanamandla. Gakwata ogeni oringi na nkathesha mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira nthito cietu cia weru thaa mwanja twicokera ni ati urithi bwa mburi ni untu bwithirite burio kuma kaita kabayoyo beto hendu kaitene kau urithi bwari aki yo tongo wamwe
na nyama kaita kabiatho bora ntuko iweta antu ibambiriretie kongela goro kiorithi bwa mburi na nya kuona baita enene kumania na ndithiai iria ria yuri ambiriretie kwithirwa ritumirwa kubwithi into mwanya birio sabuni na inya mauta nionto bora bokiretie ikundi kathomba na inya kutheremia mauturo yo kene chuje kiambere kia riboti ya mwanya mburi ya thabu. Aura menyeria ria mburi tiria kunyua aki no ritume mantune jangi ta kuthithia into mwanya watanira nani kuonie uria iria ria mburi ritumika kuthithia sabuni siri na utethio kiri ugima bwa uthio na mwiri jo muntu. Gicigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe South ntũre-inĩ Athirugaiti gĩkundi kĩa ekũrũ na akũrũ gĩkũmenyekana ta Kamanu Athirugaiti Simbiũ gĩcionjorithĩtie na kũmba ikwambĩria kiwanda gĩa kũthithia sabuni cia kwendia kumania na iria rĩa mbũri. Kiwanda gĩkũmenyekana ta Kilimo Mapato Farmers Cooperative. Tukinyete nja ya Priska Kaimuri uria ni mukarigiti wao na murimi arithitie mburi cia iria riria wamwe na arimi bangi baikagia kiwandene nikienda kumbithia ngugi ya uthondeki bubwa sabuni. Beta wa Priska Kaimuri oni ndi murimi wa iria ria mburi na iru ari katuria wakwa katukwenda kuthoma manto ya iria ria mburi irio ria tukuthithia rio product ya sabuni kou iru ari ankwenda antu bathoma urithi bwa mburi ukulukira wakwa mucie oni ndithitie mburi nyingi ndina almost 10 mburi na mburi 10 isithithitie manto manene muno isithometherietiana isintethetie kura inya munda. Kou ende urithi bwa mburi ti bwa njira imwe batu turithitie mburi tukaria as a group na rira twarithiria mburi tuonere iria ri kuingia muno twanyua tuone ire kuingia muno tuone ende no ntore kuingia katuyukia atu engi itwereria kuria na tatumba kuthithia na iria ria mburi kwatuika kwina good Samaritan ya ira twereria ria mburi ritumba kuthirira ke kunyua ke na kwenderia no tubatu tunya na family setu na bamami na bange na bantora nke bakunda cia tone ria rere kuingia muno no tuinkama over 13 liters no iroro tweta tukoria another donor na tatumba kuthithia na ria rere tu atwira kweno aene product ikithithio cia sabuni kuma undo na na atuyukiria yana bawe atuikia training twita kuthoma mantu ya bora sabuni ithitha cua ume bura bagwa training atiria ria mburi no rithithie into kithumba video sabuni cia mithimba mwanya ngerekano no riunganu na into taninsu tabuki kimera kiji kene tarovera nathi bariki na into bingi bya ntwire na tweta training ire itonere iria ria mburi ire kuthithia into bibingi muno ituthithietie sabuni twayukiria atua tweta training tona tuthithia sabuni na twina sabuni mithemba 6 ira tukuthithia na nire kutethia ngozi cietu na sabuni embere itawa turmeric na ithithwa na iria ria mburi na inso na aloe vera. Sabuni ya ile tumita aloe vera soap ni tuthitha cia na iria ria mburi na aloe vera ke plain. Sabuni ya ithatu i coconut ni oto apply mauta ya coconut na iria ria mburi yake kuma utwena engewe twa neem soap ni oto apply neem wake na iria ria mburi na kanainso kuma twena sabuni mithembe mingi muno iu ni rai twetekerete ikepsi kwendia na kwena inya ingi yele tuta approve wana sio no tweterete inya yo bato approve kwendelea kwendia tegetaje tuko na kuri na mburi mithemba mwanya tasanen na ingi inyingi nicio ciumbaga iwita iria riu rionthe riria batumaira kiri kiwanda kiu
kiri gicunci kia biri tugawikia imwe kwa imwe mwanka kiwandene kuria bakuthondekera sabuni iji mawega jacio ibaitere kubari nayo utarukire mugongo na uria kinya bendeki gutethirwo ni kenda bagwata thari nkuruki. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, Kaunti ya Meru. Kathashe mwanya muno kiwe Dennis Mugendi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia weru thaa mwanja tukierwa ringa kwendera kaita kia na ntukwinjia yoyori tharimo pia murunku mwenenya oni betwa wini wa Kinyero.